Bura NGCDF otimo limbe kar chung od bura ma Tarbaj kaunti ma Wajir marango chenro mar dongruok ahinya to sekta mar somo. Komiti no notelne kod jaod bura ma Matuga Kasim Tandaza kotene kod jachung e low board mar CDF e pachoka kachiel kod apisas mamoko. Limbe makamano norwaki kod jaod bura ma Tarbaj Hussein Abdi manotele limbe ka tiegruok mar japuonj ma Tarbaj skunyiri ma Jowa kachiel kod mano mar Gedi. Bende kinde limbe no, komiti no nochopo mar rango chenro mar gedo kokalo kuom NGCDF kachiel kod chenro mag dongruoge mopogore e sekta no mar somo to kod chenro mag dongruoge e sekta no mar somo. Miradi ambayo constituency inafanyika na inafanywa na NGCDF na vile wamefurahia kwamba mengi yanafanyika kutumia hazina hiyo ya CDF. Karibuni sana na nyinyi mmejionea yale ambayo tunafanya kama ulivyosema Chairman, Tarbaj Teachers Training College vile ilivyofikia na ni college ambayo iko miaka miwili tu umri yake na ile kiwango ya maendeleo ambayo imefanyika. Mpaka sasa tumeona miradi ambayo kusema kweli imefanyika vizuri, imefanyika na pesa imetumika vizuri na miradi yenyewe ni ya kupendeza, lakini zaidi ya hapo wale watu ambao wamenufaika na hiyo miradi ndio ambao imetupa moyo zaidi. Kusema kweli kama sio NGCDF sidhani maeneo haya yangekuaje, kwa sababu kama hapa tulipo ambapo ni shule ya Gedi Heloli Mixed School ni shule ambayo imeanzishwa na NGCDF.